Ovim i ovakvim tragom želimo sačuvati istinu od zaborava i laži za sadašnje i buduće generacije, a ne širiti mržnju ili slično. 15 godina prolaze vozovi kroz onu stanicu što je zovu Štrpci. Prolaze, dolaze i odlaze. Putuje narod, mora se zarad života i svoga i onih što ostaju iza nas. Jedni ne dolaze. Čini mi se da i neće doći, jok, neće. Jesu li presahle suze majčine? More li sestra prežaliti brata? Oplakuje li supruga svoga čovjeka što mu bješe ime Bošnjak? Hoće li babo doći sinu na svadbu? Ko će unuku kupiti čitanku? Duga vakta, mili Allahu, dugo li je, a habera niotkud. Eto, njegovo dijete nije pošlo ni u školu, čekao da mu iz Crnjograda amidža donese bojice da šara i po duvaru i po džedovoj ostariloj ruci. Jok more, neće doći. Čovječe, gdje si? Ima li te? Nade ima li? Ode voz ostavljajući krvave šine iza sebe. Koliko pucnjeva se čulo, toliko i imena. Adem, Džafer, Safet, Muhedin, Nijazim, Fevzija, Fikret, Rasim, Zvijezdan, Halil, Senad, Jusuf, Rifat, Šećo, Fehim, Iljaz, Esad, Ismet. Samo nebo zna kome smo mi krivi. Samo nebo zna zašto nismo živi. Mi nismo nagrada zločincima, već opomena živima. Ovaj događaj, ovaj zločinački čin sa otmicom naših građana koji se desio u blizini naše granice upravo je i sračunat na poremećaje međunacionalnih odnosa i na međunacionalne sukobe između Srba i muslimana na ovim prostorima. Mi to dozvoliti nećemo i mi moramo sačuvati mir koji je naša najveća vrednost i naše najveće bogatstvo. Budite uvereni da će Republika Srbija podjednako zaštititi sve njene građane. Mi građane ne delimo na Srbe i muslimane. Jesu li bačeni s Pašinoga mosta u zlokobnicu krivu? Jesu li ih razdjela paščad po gudurama bosanskijem? Jel... Mi smo došli do Štrbaca. Voz je stao koji po redu vožnje nije stajao u Štrpcima, ali odjednom je stao. Ja se pomolio na prozor da vidim slučajno što je stao, da li motor signal. Pogledao sam vojska bila okolo voza, s jedne strane jedne, s druge strane drugi. Stanca isto bilo blokirana, ljudi su bili uniformisani, ja sam izašao pred voz, stajao ja vojnik, onda pitao sam ga, rekao sam dobar dan, a on mene kaže, Bog čemu ga junači. Ja kažem kakav je kontrola, on je okrenuo u mene, Petrano Tomaš, šta je, ne znam ni ja, i rekao mi je, pitao me kako se zovem, ja sam bio uplašio, oduzao sam skroz, rekao sam Grujo, kaže vodi mulje, nisam mulje, nego sam Grujić. Evo ima ličnu kartu. Kada sam pokazao ličnu kartu, on je pita koju slavu slaviš? Ja nisam mogao sjetiti slave, rekao sam Božić.
On je rekao da svi Srbi slave ulaz u voz. Ja sam išao u voz i onda sam stavio na prozoru. S jedne strane s voza sišla trojica, s druge strane trojica vršili su kontrolu ličnih karata. I vidio sam izvode ljude iz voza. Tok su iz, ne znam, prilike do 15 tuda. Putniče, stani. Mi ćemo svedočiti o stradanju nevinih ljudi, a onima koji zlo učiniše sudit će vreme i njihova deca. Bojte se dana kada niko nikome neće pomoći, kada se ni od koga više pomoć neće moći ni primiti, kada više nikakav razgovor nikome neće koristiti i kada više ni od koga neće biti pomoći. Petnaest godina prođe i dalje se šuti. Bolom duša okovana, familija jedna zgasnula. Fatihu proučimo. Dođu tako vremena kada pametni ućute, budale progovore, a fukara se obogati. Vrijeme je da iskreni i pametni progovore. Kada će istina da progovori? Kada će šutnja da progovori? Da pravda progovori, jer je krvavi voz 6, 7, 1 ostavio duboke ožiljke u Sandžaku i traume među Bošnjacima, ali i među svim drugim ljudima otvorenog srca, koji su spremni da uvijek, bez izuzetka, osude zločine. Nekažnjavanjem naredbodavaca, izvršilaca i svih drugih učesnika strašnog zločina i nedjela izaziva zebnju da se oni mogu ponoviti. Istorija je, nažalost, prepuna takvih primjera. Nije ovdje, nema ni šanke, ni imena, nema ni mezara, ni mezarja. Ovde mrtvi žive, ovde nemi govore, ovde mislima dozivamo nestale da se ne ponovi. Treba li danas reći da živi ništa ne znaju, a oni koji nema šute? Ovaj zapis je za sve one koji su kratkog pamćenja, kojima je savjest nečista. Progovorite i spasite savjest. Istinu tražim, istinu samo. Istina da se zapiše kao sveta kleta opomena, da se ne zaboravi za sve ljude, za sva vremena.